Western Hinda we barachiri nitwe on program ya sisimuka turimo tugenda mu misho okusashaha ishatu koko nabana bagambire tuyino mujenyi ya Hichiro Studios ogno muhumuriza no mushomesa ntwenda kuba ntugamba ahanye twazaje eminyeto ko shemekwa ne twazaje omu communities ze kuturamu amaka hona hiba kuba bari ntumuchimanyangwe minyeto niyo percentage mpango ya population ya Uganda obwa hati so emine mtwaze yabo nekintu chamani ahari Uganda aha kweyongera ingashi development ya Uganda nikiza kuba ni contributing munonga ihango ko rabene rutambara akashesha akanye no muhumuriza Gideon tubije na kwakira mu studios sebo niba bari kunyakira ninyene twise no baza kweyanjura ho munde cukira ryece cinayanjura nubanyeta Gideon tubireje umuhumuriza kandi umuhumuriza wenseji umuhumuriza w'abantu bona umuhumuriza w'eminyeto nato n'abakurutwena so umurimo gwanje no buhumuriza professional kugira ngo byo kupanjera abana ndiyo umuhumuriza epapurobine mweshi ninga hata bantu bikubona bikugamba umukura mwaba ba ankoba antatu mutandika kutumuriza so takumanya professional kumuriza binje abantu bahumuriza konkaro kumuriza kutara professional ningashi umuntu agashanga nageze aho nahumuriza abantu kandi abahumuriza je konka ko kuba uri professional ubundi ogire bi wareba ebirengera hariye ningo gira wahwera umuntu ukurengere ahakwaburisho so hiwe ko muhumuriza ni mpamya wagambira n'abantu binji norebo kutwe twazitwe minyeto tinkumanya bwa hate cishane kirikita emyeto ne yetwaze tahati emyeto nkabantu bono kubaba harimwe emyeto iri kwitwazaje harimwe emyeto iri kwitwaza kubi harimwe emyeto iri kubuzaza ahabo kuba emyeto abamwe tubakwemanya ngo emyeto apana kutugambe emyeto abamwe tubakwemanya ngo bari bracket y'emyeto so yo myaka 18 fusiya myaka abirone ashatuneta aha so aho noba uryo munyeto gwenyene nicyo kurebera constitution ya Uganda nemanye munyeto ngwero mu Uganda aho kuba nahi kugigamba that's why noreba nka district hari opposition y'eminyeto no bakuba nko RC hata batanakire kutamu eminyeto ngo ajwekerabo no bakuba nka parliament harimwe abeminyeto ba MP b'eminyeto so eminyeto nemanyo muhangomu kandi mbamanywa nk'abantu bamani nk'abantu barkwetegereza nicyo nabyo atari eminyeto yine mugasho haruna n'eminyeto itagwine kandi eminyeto namnonga uriyo natureba ninyenda umanye kandi uyitegereze kandi ushomesubwe umanye ngo omuntu okubo wamani ningashi umunyeto kuburyo wamani izina noryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo rukweto wakuziri abo ate umunyeto dana n'ubwana wabo ryo mwana umwe hari ibyo gukora bakagira ngo bambe umwana ngo twarakwe ngo twarakwe nkora itegereze nisho kurebera umuntu wari umwana yagira iki yakora kamureba ukabameza n'umwana ikimanyi cyangutaka kuzishariremo konka munyeto umyayishariremo obakwayishariremo izine rye ryakwekorora obarbi obarungi niba munyeti kumuna munana shatune cyane myaka gataho izine ryo barakweta wakuze ebyinje byo koromwe nibyo uri kuyamba wakuzire so nyendo munyeto ayerebe stage yarum ayirebe ngo n'umuntu wamani nugayine kubyara umuti ubariga amamechi bunda yaziriki yakuzire nubwayine gukora plan erije ku mutambira ya Hichiro myaka yabukuru emyaka eje inagamba noreba niye kora umwe ne kora decision no kwako ngo mukushoma noreba umwana yaba tukurenka senior 3 ite tukutobetsika ku senior 3 bagira ngo nza kutuma some of subjects izimwe tuzireke tugende nezino so that means icyo kuza kukibuza ningana wakibuza no bakwabaraho bakwegesa bakwecha bakweta career guidance but you the one to decide abandi no bahabura babahwera konka agumuza amagenda neki abo kuba yakireba kare yamanya ngo ikintu cyo kiri mutambira so
omunyeto nyenda amanye ngo n'umuntu wa mani ahabwo kugira ngo bakwereza chance ninga shobugabe bwo gukora decision neza zikwata amagara gawe even about your future njanje manyisa ngo uriyo umuntu mukuru uri kwesharamo uriyo mushija mukuru uriyo mukazi mukuru ari kwesharamo so ecyo wabo takimanye nkije kuteganisa naho kurebera umuntu akareba akamutahi wakamureba byakora kikonka bambe ayangire kucyuka omushijo rya university oyine myaka 22 omukazi mukuru rya university oyine myaka 23 konka nubwo kwijoka nuzinga moto kwenda ngo imuka kasheshe nkaka ugire iki wakora ahabo kuba no manya ngo nubakitwara harure ngo ryo rwo bwana kanchete nko butesi harabatesi arabazira bari kututesa arabazira bari kutesa abana babo nonga last bonus umwana mukuru shangana amanya ngo tashemeye no kwetwara hishomero even less kilometer nubwo kubera nka kilometer mu kurwo mukagusayishoma ushangana amanya ngo tashemeye kwetwara hishomero ninga tashemeye kugiye ki yakora kurwo mutwe ekirashemeza abantu nategereza babanze bamuragire bitiwe niho rakora iki iwe niho rakora iki hato beno manyangwaho ubwire bwabo bwashika ubwo kurgayo n'amagezi gabo gona ukagira iki wakora iki batakabwireho then bakakuta n'amasiko ninga cyo kureberana batama umuntu natamumutahi wo bwesije agira twonka kandi mbana banje ubwo mwana namurebere nabasha kwija kutambara batahibe kandi ubwo namurebere nabasha kwija kutegana seka yanje n'ubundi bantakiruho ubwo nubwo munyeto nyeto nyenda ubanze utegereze je nko umuntu wa mani nka emyaka keshe mekora decision iri kutambira hati ninga shwa kuzire bitu bonto bareba tuta emico ya icyo kubanza aristogeta engagement of responsibilities na kuba engaged mu community ninga shi uko kwetwaza mu community community eminyeto ntwarga kureba ngo batura communities zitakushana hariho eminyeto abari kutura mu byaro hariho eminyeto abo kushanga batandikire gukora bamba kaheza P7 ariyo nakora samhoya nko abandi na nyakore mbake kushumba konka kona no gukora eminyeto eriyo mu mishomero riyo neshoma ahita kugambira bayino bashoma so haze eminyeto heyi kwe kushitama yayeterana nekira nibacha kushara muri umwe abinje nabagenda habo nicyo kurebera eminyeto myingi abari nko musekero nahereze cyo kureberaho nangwa hato bunyeto nubija bugaruka bakora ta umutashara institutions nicyo kurebera nibe kunganya obumwe bagira ngo bakora nka strike ushanga bona bayegiti percentage mpango ne ikirizana ne cyagamba percentage nchene yayanga nayo eba west by the bigger percentage so nicyo kurebera amashobeno tugenkareginga kufuna school counselors abana tukagabanaho abana tukabahwera kumanya ikikiri nane kitashikiri haza ko kuba no korecho ntachi mayisa ngo riyo no ohwera umwana wa hati no ohwera shomero no ohwera murumuna kuruwe no ohwera ishinanyena no ohwera ihanga no ohwera no mushomese counselors nuboro by'umurumo muhango munonga nubagoro byagwabana kugira ngo betwazeje hazoshange na communities kuturamo ziba kuturamo zagira cha zaitwaze so umwana kwa kubana na yitwazo mu community behavior izakubana activity izakubana ireka that's why noreba umukontere kwa netura mu kimyeto n'umashomero kwa nobana manyangu wa leta department yo kweshongora harimo abantu abakunda kweshongora narota kunda kuranzeyo nagira tunyowe tindienda harimo abarukuzana bira ndeni kwereze byo kurebera so washanga umwana wawe ningashe umwana nyeto wawe uri myaka eje yitwagambaho wazo mu ishomero wazo mu institution waza speech day abaho ebintu kamunana abamwe bayishongora hariho aba scripture niyo bayino bashabara batayi babo hariho aba scouting and guiding aba patriotism club hariho abataguzi hariho abadebate hariho abachi konka ushange umwana wawe umurye ibyo byona inayo wamureba kandi harona style minyeto abarakura barije they are at peace kuguma tine cyakozire
nubwo kura yabaje akaza mu kitabo cy'akashoma akakoraje babare mnonga gidiyo nanye ndatandikiraho ninde budacika bwayugaho kati zo mukahumuro kace tucira umuntu tugenda mu mission na program ya sisimuka Simka wachiri nitwe tuchino muhumuriza Gideon tubireje turi umuntu gamba hanye twaje yemenyeto twati umuntu gamba engagement kwereka ebiko mu communities umwana wo munyeto ari involved ninga and twari ne chamana at least nchumu no bona kumanye onko muzire ninga sho mutaro kutura na no munyeto umanye umwana wawe byakunda na ne byatakunda uko twarugayo ntubasa kurebera kahe kindi onyetwaza yo munyeto imyetwaza ni mingi aricyo akweta nka respect ikinisa okuhereza umuntu ikitinisa nangwa niwe kucewa kunko takahirwe ikitinisa kumunyeto waza kwe kitinisa iwa mha kitinisa ki nicyo kurebera nambwe ninkunda amashomera gamwe nigegesa kwetwaza ki nigegese micwe no ikaho mwana na yabata kumanya nubwo kuba ari munywana ninga shimutahi wo mwana wawe nureba yakaho yaza kura musya uhura wajutse wow umwana kuyaza kunda musya hino okuyaye hamburinga ji ninga shikuyaza kugambara tiya kugambara na voice eri abusive so abana ntubayihanangiriza ninga sheminyeto abamwe bakiri abana muhereza abantu bakuru ekitinisa muhereza abantu bato ekitinisa no manya haraho abantu batakumanya kurera abana ari yahuwe no muntu mukuru konka nubwo ayikikira kana kato ariyo nakataho umwaga no manya hari abantu batakumanya kurera abana nakakikira ahabwo umwaga abo butakakitinisa nkakana abana akagambera bingi takumanya kazanira nikakwate kintu akikaka so that is kind of disrespect so respecting kugamba kurigera mu communities ezituri kuturamo tereza abantu abo batahi bitu ekitinisa bite kitinisa cyo no cyereza utumuntu ekitinisa no hereza umuntu ekitinisa kurigera umukoro kugamba kurigera okukora hati abamwe myeto twareba ngo baba funure imirimo bayino bakora iyo koro ryo wa mukama wawe no ukora koro ryo mu hotel koro no ukora samho yo mu supermarket manya mbako chirakora mu supermarket abinji senior 6 vacs for example mukama wawe wagambo tanawe emicweje yo hiro mukaniyo wata kunu bitiye wagireta niye mirungi ninga niye mibi no mahara bo kugamba no batonto abinji umwe ushange binte ibyo ntubishango mu maka haza nito tukumanya ngo ibyo nibyo bishikire ubwiro bwinja baziri bite bakutwegesa ninge bitushango mukana ibyo tukugenda nabi konka ko kuroyesha ramu nicyo kurebera umunyeto nayimuka bakwira murumo nokora buri izoba konka tuwija ahabo kuba wajoga mukama wawe kandi tuwa communicating torwire tozireke ngo mutegereza murumo yabo nyinshi akarimo mutegereza murumo yabo aciro cyakasha tuyije eje mico te gukora nene kora kuri yaho birori konka abanzo manyengu community ire no utura mu yahinuka so ni emphasizing amunonga kintu cha respect emichwe respect n'ekintu kikuru omubanta bitukuturamo hazana kituhereza abako abanta ubwo muntu wori no korra hati tokumanya ncyakare kuwahiza kushoma tokumanya myaka yo misho ijo ya haraho mugenyi mutahi wanje abanta yayiri tukugamba akutwakuzire tukusharinga akutwakuzire ntebye gistore atebye gindete mwene tugumana twijuka byingi kutereze twagira ngo konka kurugera yiturare kurugera yiturabire na hata yitwashika reka tuyibaze twimuka twaye hahaga turyaho babererera we bature bashika twayebaza twayesima kuko baturabira mu gumere haza hamwe na hata yitushikire twatandika kureba ibyoro mwatandika gusingwa okuza TV yawe ukagambo kegesa abantu n'ikintu cyoro bikonka kibonire konka hari umuntu wayikwasire kubi nawe wakubira nkaha nayegesa konka hago kugira ngo tarahire bantu respect taragenzere mutendere gitwantu gamba tiyamanya cyakwenda nyensya
future is brighter. So kwa kuba tachimanyire ngo bwire bwo mission ubonera kusiba ubworumu bambe no basa kwitwazo, but it's high time, it's not too late for you no basa kwihinduka so cyo turarebera umutiyana yitwariza je ninga takwetwaza je very good. Hari kitweta responsibility, ubujunanizwa responsibility umuntu okuwayitwaza ninga okuwajunanwa aha nshonga zimwe zitari zimwe na zimwe. Ubujunanizwa nomanya omuzire nabasa kuba nanda kugenda oba kuzo mu mbaga oba kuzo mu safari asige hiyo omukiningo omusigazi w'emyaka 15 18 20 nakweshengereza hazobe ni wagumana binisho obe ni wagumana burumuna bawe akwa niyo mwana mukuraha bakusigamu bakwereza ki ubujunani bwobwe konka kuba bukusigira wabukora nabamwe batire ko ninga ko batorogu niyo wagenda nitonto batwarabire. So ubujunanize bwa nekintu kikuru ekitwa kweta responsibility. You must be responsible. Niba ensiyana nete kwa kureba ngo responsible no manya ko kubo kiryo mwana muto ntwantu kugirira makashoni nabwo kuza ka university washoma hawa ho mwaka gumwe ntwature bambe ndwahirize kushoma kamugabire mutwaro bambe ndwazire ki ko kawe emyaka 5 aho myaka mukaga baragumana bakwereza kwere ekikumanyisa yo not responsible tofire hamagara gawe ndemira umuntu bwe ko nokako bakarimo kake ninga karimo hango hatebwire bwinji bwakuza kweza karimo babuza ngo abe nakora ki nubwo mpereze kushoma atawo tukusasa bwa twereza umuntu wo kwingana niwe oreze kushoma wa maruge kwingana cyo kaheza rihari kaheza namara imyaka mushanjo tinde cyo rakozire hashatogwe no mukoyesa ngo ntufake nawe tine cyo rakozire no kwa kubo kunyuko butondoka buguza mutawo no anyo so what hati hari polisi kugira ngo ne yitoje tukugira ngo iri mu mateka titeka ahe sente zaruka konka omunsha uhata amwe sente esente zona nizishana oba waguze byo kurya nizishana owa cleaningo wayora siweji sente zona nizishana at the end of the day no bakwereze mutaro 20 no genda no mugato muka. So let's be responsible. Aha myoga itura kwasibwe hati noreba hije myoga government karete myoga hati yo bakwereze mwoga niwe chairman w'ikibina cyanyu konga ko barete sente zabra you're not responsible notegwa ko bari responsible kugira ngo abakwesiga hati no mbwire bwo misho bagaguma mbagira ki ni bakwesiga so kora atandike kushaza shazote migere sara istweta leadership niyo nenda kushaneje ahabo kuba if you become responsible, some of your colleagues, your group members, community members, they will choose you. Nubija kuchuzinga ngo berida wabo ahabwe nshonga bakureba mu bushongoke bakureba mu bwogi bakureba mu amazima bakureba mu respect bakureba mu byone bitwagamba ruguru. That's why nubakwata bakwereza ki obwebembezi baniyo watwebembera icyareki bayitawe nanyi bakabinde bamubampereza bwa mukuru w'ubwombeki umukanisa yiba bakareba ntakuriyanga tarisi yes bakutorana bakwereza obwembezi hazo obwembezi bunire ekikumanya saho watandika kugira ki watandika kukora imirimo yere bikurugumire yes wayebembera abantu haza kuwabebembera wabebemberota nacho nchukuru emizeria wabo gisherekere kuba ko bwebembezi watandika jimusia nakasente watandika karebo misho wakakwata omwebembezi nayi ne followers buri mwebembezi nayi nabo kumukuratira na nabo abo kumuhagira haza kuwakora je ngwe ninyonye reba munyeto wuri yo mwebembezi by the way kandi amukize usufata mutayi wanje no munyeto haza no mwebembezi wa Mitoma district one of councillors atebembire je kuwayebembera abo kwebembera bakwegaho ki bakwegaho shomankuzi bakwegaho kugamba kubi bakwegaho okwepanka kugira ngo ngo bakwire ntebe bakwegaho ki bashemere kwegaho ibinte birungi bakwegeho okuwayengeginga communities okuwayeta abantu bakerundana okakora sorchiko hazaruka waje burutarwa batatongine bakwegaho responsibility okuba responsible ngwe wakwasubwo mwoga noja gukora mpaka muheru okora shashubwe ni uri kumanya so aho no bakwatara bakakwereza bwerembezi hari ikitwa kweta
volunteering nenga voluntary services obuherezo bwo kubasa kukorera bushata ro kushashurwa voluntarire hazebyo numwe twiho ngo twatugamba ubwebemezi bumwe na bumwe nkabona ni ngambiro bumwe umukanisa ningo mumaramizo tuba kushashurwa konkano bakora voluntarire no bakora bihira mutuma akora arikumanya ngo kushashurwa tukuroho abo kuba kutwire kutaraho omucyakezi kandi tukurije kubaho konka niwaza kora nk'abandi ahabo kuba wayehayo icya kabiri ahabo kuba abantu batorana bakwesiga konka tugize robuzo bwingi hati n'eminyeto mike eyibara kwesiga n'eminyeto mike eyibara kwesiga ahabo kuba nubarunde kibara kwesiga hukibura nubarunde kibara kwesiga hukibura obuhereza bwabusha nubatina kubukorera abantu na munonga specifically eminyeto nabije ntukunda se nubatina kubukorera haza haronka ho kuza kutwabe tubatwirize kushoma uza kuronda hara aho ra volunteering aho ra akorere batakushashura haza nabo bwiro bantu aho korera batakushashura na wahabuziri muri akabaro uzo bishomero ukora babura kushashura konka ugininga experience ore abantu bakora oyege byo katiro kwego mu class oyege bya field so mbwene bantu mwe ahantu aho korra batakushashura naho hariyo nahaho so obaye nahaho wakutaho buryo ki njanje manyisa ngo iwo kwetwaza kubi bagira ko bakusimba hakakumu ngo bitu nanka nuwe yagaburwa kozireki ekibombwire buti hata uno baba kusharizamo direct so enshongejo negenda na ekitwetanka advocacy speaking up for important issues and working towards the positive change hati we obatorana bakareba no kwaraje bakakwereza bwobembezi nangwa ngo bebemberere busha kuwahika mu wakorota kuwaba no gamba communication skills zawe nziha manyezi mwe no zegeromwe nyo wari ubanjitse ubona bagira ngo nyebembero rukiko ukabanta kakikisaga tokagamba go mbati nkabandi umuscripture union ijimo progressive bangira ngo nyebembero rukiko kikisori kiko eshara nayo kikakiri kizibu ngata kabyegereje kuko nashabe eshara yanjye bugambe bishatu ayi mukama utwembero rukiko rutwaza kushika rubeje abo Yesu Kristo mukama witu eshara nagitaho narebeze ngoro zagira ki zaterwa baje ikikumanyisa nashabisage so nageza ngo rukiko rundakikise narwe rugendeje and that's how it went rukagendaje nakikora ntakigenderire konka nayemanya ngo murinye harimo kukikisage kurugobwe ntani ikikisage nambwa na hati nekikozi kukikana ikikisage so namanya ngo hine kindumu konka ikintu rentakumbanya so we should be helped itwaba humuriza tushemerere kuyamba eminyeto to discover your uniqueness the hidden uniqueness within you oburungi obijume birunje bikurumu haze byo takamanyire ngo yine hata hano hori kutekwa ku tokamanya ngo hard working utagereza gukora apana tokamanya ngo no basa kushikisa cyo rikiko utakarukikisaga tokamanya ngo ryo mwebembeze utakagereza uko yebembere abinja bayembire na munonga bimyeto nabanda bo koyengeraho no basa no shanga ine background actually turebe na wasa kureba ya head boy ya abebembezi bo parliament noreba ngo akari guild president wa Makerere akari speaker wa university akaba yabiro chairperson w'eminyeta cyaro so ni jana cyo kushapinga kujya ejo ni kushapinga misho kushapinga konka nanyenzere kureba ubwo tine cyarabireho omuri yebyo nanyenzere kugamba nubwo tine cyarabireho ine cyame kikurumo cyo takamanyire it's not too late noza university nyonke simbaho aha university nasinga umuntu gwo kubanza no rujungura rwo nkatakegereje ku rugamba jejejeje abo kuba amashumiro gutwashumira munago gakagari yagahare gakugeza kubanza bampakaruru nasinga nazo mukanzo nagaraka university na isimbo kwa kabiri nabwe nasinga so ekindumu namwe no namwe nizagaraka ninye simba hata unagira university cy'amashami yesimba mbana so uniqueness
kurumu geza aho buronde kandi waba utaburonzire tabone toramanye kirungi kikurumu tokamanya ngo uryo mugambi murungi utakagambaga mu bantu nuba beshongoza bambe beshongoza kwa kutar kurungi natandika kugeza hari kweshongora Nehinda we barakiri nitwe on program ya sisimka tuchino muhumuriza witu tuchiri umuntu gamba ahamenyeto okweyine twazaje twatugambira umunyeto kubona imfumu ndokamanye biri mu mfumu cyanga cyawe ubundi kikakuyamba gukora decisions zawe abwe cyo rukumanya ikindi tukakozere cyitwe umunyeto twantenda kwe twazaje bwanyuma icyo nataka cereze ukumanya biri kufumu cyanga cyawe nango kamanya ne bikufahiriye cyanga cyawe kwenda ko kwe comparinga kugira ngo ibyo uriyo nokora bishye ibyo uriyo nokora ahando kwe nibyo bari no bakora find out orebe are you in the right track ninga uriyo no rugamuramwa uburyo umwanya ogu ebiyo bikorwa munagwe you compare ahabo kuba nona kumanya imbere ya hana hariyo kweri deno bona hiwatandikira inamba ya kabiri bageta communication is key point message hata itwashika communication tekiriye yitwabe ntugamba kubiya hana hariya tutakujya kitinisa but communication hata yashika
with technology ryo muyihanga ninge ryo munsege. Communication is the key. So if you don't communicate ningashi wota gerizo kufinding out ukagamba n'abandi bantu ukareba bakora ukebuza amagezi nubwo kubano yebembera abantu notekwa kugira communication skills notekwa ubwo nubwo rakoreje ubwo bembezi bwawe ubwo nubwo rakoreje umwuga go hirwe one of communicating actually umuntu hakwerekera na respect bitugurwa ubwa kutwebembera kwa kuba nagamba kanatontoma ari abantu abinekizo becho naturally kwa kuba nagamba ona kana tucyonchomero kashango tine mugasho nogira ngo ikisanje kikora tabone bakutayishi ibinyabura butubakutaye ningashi no babasha kwemereza konka kuba kwereza umwogo wa korota kuba abantu communicating kuba abantu gamba n'abatahi bawe kuba abantu no habura manyo mwebembeza habura hatuma bakwire bwo bebeza ry'umuntu wa mali konka ni utakabutungira utakabahoga mwebembeza ubu mukushoma kwawe utakabahoga no kuba karasi moneta turebera abebembezi bari hino bagamba ngo mbikabya butakaba mugabebembezi bargayo babembezi bamani batakabahoga na bakarasi moneters nangano wabo hatakarwaye no kwakuba umushomesa ninga chairman LC1 konka bargayo baba babembezi bamani ekiri kumanyisa they discovered their uniqueness akamanye kimurumu cyamuhera kukikozesa kurugamwe cyari collaborate, work with others. Ukwatanisa n'abandi. Yes, collaborate. Nico nani ngamba orebe ebiri kuform area yawe kuba comparing na big form area ndijo wamanya ngo ihangara yundi tambarate. Hariho ibintu byahwireho utakaburye nyuma y'amakuru. Apana. Be informed by collaborating with others. Korono manyango gun kansara wa Kivura kandi ugun kansara wa Mitoma cyaba hukashanga mu washomene nabo hariho kansara wa Ushenye Mpango. Collaborate with others. Ate noreba abinji bakora nka ngogun speaker konkano wako yembera ba speaker bono mu Uganda. Ekikumanyisa speaker ba district bakashitama bakora ki bakora ekibina hati babona mwe bembezi still ogogu na kansara konkari yakachiko akakobembera ba kansara zibona omuru Bushenye Mpango. So ejo chiyongirwa handijo already or kansara konka bagarikire bagira ki bakorona kwebembera baki haza yine kiba kureberemu haza nico obwe barero bageza gukora ki to collaborate, to work with others. Aba Bushenye ko barukutwaza shema shinabona ko bakutwaza aba district reko bakutwaza kandi baba kamparasha kangezo finding out konke waguma muri kimwe no ujya kushanga either oriyo no sabandi ningo oriyo no rugahamuramwa ninga abandi bakusije ncoye batugera mu kushoma bakugira ngo reread the question kora butagetegerezaje gishome ugigarikemo kora bure kugetegerezaje ushome kigamba hakindi ikigambo cyo basa kukicenga and you coordinate, you collaborate. Coordinating ebigambe ebyo orebe byakwaki obundu noja kwenderoza reki ukengere kibakwenda utakacenga arabaju ukazaitwa betweta irere hari aha enabe ndije lead by example obecho kureberaho aha bandi obecho kureberaho ahari yaba bakuteka yaba abakwesiga bakakobembeza obwe obecho kureberaho aha bana bawe obecho kurebera habazire bawe obene cyo kwesimisa nogenda utangara twine generation inakarmonangwa nekora abakiri neminyeto but they are not responsible narwahaza kutahira bazirebe amazuru mwaka takutaha takubasa kubatwara n'umugati hona koro no mangu shakundo mugati ninga kundere ndeza no bako babatagukunda to twarashwa no bako batakujinywa kwa kutahirwa mugenyi takutekera akakara akakanywa wagenda nona game kono mazimazima rero mwaze wazumbu barabwo wanyu watandika kujoga no gurura abantu zabiya shwaryo muka ariona yagura matama
hona tumutwara kasata ngaka so you are not leading by being example oriyo no yorekera bato bawe muhanda ki twara ona ko no mabona ngo nyuko nakundira indazi tumutwara rindazi mutwara rindazi nubwo arabatakirya hona arahenda hendera bishukuru barirye konkagire ki mwenu reka mbegese reka mbahwere kuruza kuzomuka wabo ine capacity nagwa no kubota jine konkogerebemo abako wachereba munwo chikora gire bagenda no muko tarigende ngaronshe at least gurakavera kube batwiremba ryo mugato gwo abduka bonye bakorokwe niwe guraho gwo mu supermarket gunuziri bagire nakagwa kwija tuge mwene bagire ki bakushuraho hari yo bwana muka buguru buryo maka pashit ka biscuit abako no basa kushanga bataka bahaga biscuit yona batamba komora buryo mona yihamwa kapapa konka ba surprising iyo mutwara ka pashit ka biscuit shingi bishatu abana nkabashatu abana bashemererwe so you are oriyo no becyo kureberaho aha abana babo oriyo no hereza aho kwana bo kubarakura baragumana bagira ki no bakora nicyo kimwe oriyo no becyo kureberaho aha bazire bawe ninga shabanta bo washanga umuka uri no becyo kureberaho aha community ejo community can tell aho tuire ntashaki aho kurga ntashaki ito twe nkabi watu abi wareterebyo ntubasa kumanya ngo ahori toyine nako tubasa kumanga ahori toyine njara koka ho niwe wija okuwarijiraho hakiri wijo huyireho nyabaramwe ebyo ntubikora byona kurabira mu gukora munonga so muhumuriza ubwabo bwabo bwamihero nendesha haza seek feedback reka turebe ebitwakora byona katwegarize henyuma tubuze we still on the track tanka discussion eji turebe response zetu tubona ninga sense turawe siyo tureba mukutizo yo nzija tukiryamuramwa ninga twaterukaho you seek feedback or bantu ebu wagambira abantu abayamba be persistent, stay committed to your efforts, and understand that change often takes time. Okuremereho kano manyengo binduka tekwindukiraho ne twarogire haza hine meja zeze kutwara kwinduka utakije umucyanga ukagitekinza turakikihisha no abanga abanyenga nyabaramwe kandi umubyona wesige mukama abagwe ntabwo nabwo beze mbajya mu burgaro mukama niba no gwihara mukama imuko akisho shabo tunaza kore iki mukama kwase kigendeje rero mwana wawe akwegereho na no mukazi wawe akwegereho no mushije wawe akwegereho na mutahi wawe kandi twendere twa abantu bikitinso umusomo so ahandi nimbendeza ubugwaje nimbendeza okugeza hebi twagamba nimbendeza at least ngo bayambe kandi bibahwere tugire life nunje na nemye to na mnonga binje bari mbaza university nizaje mwaza kuba freshers utakashiko kahabiro umkrase tari yawe byo nimbango nibaho wor fresha konka mukama bahwere mu birabe muje and be responsible. I love you all. Nonga Gideon tubireje abwentande wabo turetire kampani wori omunyeto hine chuwayegamu umicone mtwarize ukoshemwe kwano yitwazo mbantu antanwaza kubana bakumanyira hoci abokatwaremi ebituru umuntu korombunyeto bwitu twakuzire mweni no kubikushana haro kubirabe nibyirekera ukora umuntu okoro bunyeto no bukuru bwawe nuko kubwakubasa kusha so twereka twazeje kugira nyensi yitu kabone nabo bare bakiri nitwe mu program ya Simka kandi abantu batutamusente na Kampala School of Health Sciences ababina amashomo kwatine no bushaho clinical medicine, midwifery, nursing, pharmacology ebyo nawo maze sine ya kana sine ya mkaga icogaruka mchawe nchechi road in number za masimbi now hamwe n'aba vision publishers textbooks za bookshops zetoriri hanga na offices za vision group zona hizi ba agents bitu ebebta babine bitunje obutwaro mu mashomero gawe obutwaro mwana wawe ari munayega obunda ka excelinga chahika omisho kwa umuro kace tuza kubanza garukana na muzeyi bisisi
ino abashinze obwetukufundikira program yetu aha shaha ishatu zenyine utaragati basite